social media belai viral langjak takuk Bipin Debborma GS BJP ni taklai PTADC Chongmariwo batainai 7 nong Demsora Potusora ni candidate engai BJP ni candidate bo Tipramothani candidate Dhiren Debborma no bo kaisa challenge rimani je Akhil Bharatiya Bidyarthi Porishod tongpro bo je Roman script no kokborok bai kashonai bo sajak yang je sign rimani kashomani je sign rijak tongmane abo jodi proman sohokare Dhiren Debborma riwiman thangkai bo je rajnitik career yakar sinai ba Damsora Potusora ni je bo candidate engai boroni ongkhori thane batai politics tai kono dino nujagli ani saman abini statement ki boki withdraw khainai naki khaya abno tei nai tini Dhiren Debborma jini kotona thunai rongro kaisa kotona thunai rongro bo sakla kete proman sohokare bin thani tongo nei abono no jeng nainai lenai Dhiren Debborma tamosaka nung ninis bukhan ibasangkai nangana praman phunungde Dhiren Debborma ko jagabo roman script ni biruddhe choirikha nung ma phunungnai nini saus to hakai nung omon uttor ano jawab rima hakai praman khaima hakai ang o jagate rajniti khalaigalak yakari thanga nang rajniti hoje sonnas nai kibena jodi nung phunungme hakai nung ek paper santan hakai Dhiren Debborma nang barbar so nung ek paper santan hakai nung praman phunungde ar oboni praman phunungme hakai nono jagai jagai tipra saya kargalak nino jagai jagai tipra saya kargalak karon omoni jawab nung rima thanai haisi Poilana hambai norok press media rokno tai norok ni press media rok ni bisingti nai tongnai te bahateni joto rangchak lukrong no hambai mariwo okhai omose thangnai tini kale 5 tarigo je BJP hapang Tripura state ni je tabuk ETA ADC election 2026 Baro Aprilo abonote je manifesto kaisa iklaimani tai ang kaisa jagabo kok saprugo je Bipin Debborma kable poila roman script ni against to soi rinai ine je speech samanino oro je ani opponent BJP party ni je candidate Bipin Debborma bo ano challenge ju ani bufa pontoti sakabo challenge so bo challenge imani ungkable nung bufani busa hingga kai nung proman didi ang ani jibono rajnৈতিক career ni hoite sonnas jibon nai thangnai ebong rajnৈতিক moncho nunghai Dhiren Debborma no ang mungsa saglak nung joy ungkha hinai ang obo yakari thangnai 7 nong Demsora Potusora ni bosaman aboni poriprekhite ang sanani muchungo poila hingga kai 5 tarik tane 5 tariko Bharatiya Janata Party je brogni nirbachoni istehar bakem brogni kaisa saklemung total 29.2 brog je nijapon nirbachoni istehar mani ADC election ni bage to norbo follow klaidi lukurogbo follow klaitong oroni bisingo jot tonle danger ongkhable number 14 14 number angyasi bogjak obo lukurok norok bo naidi abono BJP rok nije manifesto no kaham klai study khai tamoni bage tini press meet khlainke aboni against to chung sinane nangnai chung bujinan nangnai TTA ADC full meaning khable Tripura Tribal Area Autonomous District Council to abo 6 schedule by khobjak 6 schedule ni provision je tongmani tribal rok o area no borok shason khlainani moto borok ni autonomy power borok use khlaiman to oronok jakha BJP ro TTA ADC no remove khlaiui TATC aboni full meaning borok oro publish khlaika Tripura Autonomous Territorial Council to abo belai danger tamoni bagui o jagani ti kaisa e kaisa borok remove khai rohoka remove khlaiui ebong dibo remove khlaika je important chini bukung bararok ni bagui government of India ni je সংবিধান tongmani motabek chuno kaisa chini tribal area o chini autonomous je power tongmani abono chung abono use khlaimano ine je tongmani abono remove khlaika totally orotabuk tribal area no borok remove khai rohoka tar mane
आ दिननो राज्यनि मुख्यमंत्री कायसा बासन बो नुखा बिनि स्पिच नुखा बो सावो जे एडिसि শুধু ট্রাইবেলদের জন্য নয় জাতি উপজাতি সকলের জন্য হয়েছে দ্যাট মিন্স বিজেপি নি ইন্টেনশন जों आगिबो চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি বুবাগ্রা বো সাवो চংবো সাवो চিন্তি প্রাসারগ্ন অ হা চিনি হানো তুরুক তুরুক কুমারিনানি বাগৈ বইনি বসা ফাতাनि बरफ फाइनारो जायतो गई दं हाइफानो पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट नि बागै चिनि बरक आबनो बुजिनानि नाया तो तिनि फांग फांखा এই ভারতীয় জনতা পার্টির বিসিংতই যে চিনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন নো বড় রিমুভ খাই অলরেডি বুমুং ফারে রেখা টিএটিসি তাবুক তামুং নাই বড় বিন ফুল মিনিং ত্রিপুরা অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মানে টেরিটোরিয়াল খাইতে চিকনসি অটোনমাস চিকন অলরেডি ট্রাইবেল এরিয়া তো করিখা ত্রিপুরা অটোনমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মানে চিকন তাবো এডিসিও যে চিনি गोबांमा 6 শিডিউলनि प्रविजन दङ जेमन जतनलाय इम्पोर्टेन्ट हिसाबै चिनि लैंड राइट्स दिनै जेनारेलनि बरक फायै एडिसिनि हा पायैमाया रेजिस्ट्रेशन सोलिया आबाहाय गोबांमा प्रविजन दङ जों 6 শিডিউल तंखांगाय जों डाइरेक्ट फंडिंग जों माननानि चिनि अधिकार दङ आबो राइट्स दङ चिनि संविधानो दङ प्रविजन दङ কিন্তু যত নসলে অবনতাবো যে চিনি ট্রাইবেল এরিয়া অমততেলি তাই করিখা মনে বাগে আং আপিল খাইনাই মারক ফারক তাকুরক বকরক ত্রিপুরা রাজ্যনি যত রাংচংনি ত্রিপুরা সারক তাবু এই বিজেপির যে স্লোগান বরক যে রিমানি আগামী 2026 এর মধ্যে আমরা এডিসি দখল করে নিব হিনসামানি আবনো চং বারবার গোबांमा सोशल मीडिया नि बिसिंति चुं चिन्ति प्रासारकनो सिसारिना बागै चुं ब्रीफिंग खालायखा ताबु नरक नायदि बरक अलरेडी साम तांगै तंखा पावर अफ फायासन चिनि ट्राइबल नि एरिया वो ताई चिनि पावर करिखा जोनो पावरलेस खालायखा ताबु इलेक्शन नि परे কোনো রকম ভাবে চুং ভুল খালাই ইলেকশন नि परे যদি বিজেপি নো বুথ রিখাঙ্কাকাই ইলেকশন नि परे চুং তাই এডিসি হা চিনি অটোনমাস जिन ट्राइबल एरिया है चुंगताई कक सानानी এই জায়গা করিখা টোটালি 100% চিনে হা কমাই মা থাংছিনাই অবংখাবলে অবানি কগিয়া বিজি ভারতীয় জনতা পার্টি নি ম্যানিফেস্টো পুরো ক্লিয়ার খাইরিখা আবন বাগৈ রাজ্যনি রাংসাক নীতি প্রসারকनो आं सिसानानि बागै कयो जों बुल खाया जाते सेकेंड पॉइंट जे कायसा स्पीच रिफ्रुगो निर्वाचन एडिसि 12 तारिख एप्रिल टीटी एडिसि इलेक्शन तुई किटिंगै कक पिरफ्रुगो आं साका कुबुइनो टिसाइ फुनुका जतन लोकनि बसकांगो जेन एबीवीपी संगठन काया छात्र संगठन बीजेपी नि এই ছাত্র সংগঠন বর্তমান ক্যান্ডিডেট आनी अपोनेंट बीजेपी नि बिपिन देबबर्मा बो साइन खालायजाक बो अबनि परिप्रेक्षिते बसाव धीरेन देबबर्मा दान्दा बाजित्तो नों जदि प्रमाण रिमान खांके आं याकारै थांनाय राजनैतिक नहैते आं सन्यासी नाय थांनाय ओ प्लेटफर्म दङै मंचबो आं ननो पुरा डिक्लार रिक्लांनाय नंजि दिखायनाय सो एवं बो आनि बो फातिसाय साका जे नु बो फानि बसांके प्रमाण दिते अबन बागै दिना क्लियर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स दी नरंगनि मीडिया थ्रो राज्यनि रांचांग टिप्रासारन थानिबो फुनुगनान नायो एरपरे रांचांगनि टिप्रासारक आं आशा खालायो आबनि योग्य जवाब रिनाय मंखाबले 12 तारिख 10 मार्च 2018 नि मेमोरेंडम जे समय राज्य त्रिपुरा राज्य बीजेपी आईपीएफ तीन हापां फाइमानि यागुलो कायसा हाई लेवल कमिटी खालायजाखा ओ हाई लेवल कमिटी नि बिसिंतुई चिनि त्रिपुरा राज्यनि
33 organization borok jani ja opinion ba views relaikha to Triprasa unoyon ungani ingkakai edisi unoyon ungani thangkakai Triprasa ni somas unoyon ungna thangkakai tamo khlainani nang jani ja views ridi hinai saprugo total 33 ta organization memorandum submit khlaikha to aron bisingoi nokha 33 ta ni bisingoi 15 ta organization total borok memorandum submit khlaimani social economic linguistic noti borok jotono submit khlaimani bisingo 15 ta organization rok language noti borok memorandum submit khlaikha to ei 15 ta organization ni bisingo 12 ta organization ungkhable roman script no support khlai borok memorandum submit khlaika 3 ta organization ungkhable borok devanagari no script no borok support khlai memorandum submit khlaika tai bad baki rok linguistic noti mungsa submit khlailia to tabu majority jara organization borok jodi roman script no hamjagoi tongo kai matro 3 ta organization devanagari no support khlai memorandum rinai rok aboroni karon se chungtini chung roman script bai chini lekhapara surongnai bosabuti rok chini next generation rok ini sujog maya subida maya ongoi dong to 3 ta organization sabo himale nini BJP Bharatiya Janata Party rok ni memorandum obo approve ni borok memorandum submit khlaimani second ABBP rok BP ni netritwe borok submit khlaimani obo o jagao Kshatriya Samaj ABBP tai Bharatiya Janata Party Devanagari support khlai borok memorandum joma rijak tai kubun nini linguistic social and cultural noti arpore o jaga nukjakha je ABBP ningoi sign khlainai khable khoroktan Poila Joint Secretary of ABBP Agartala Unit Bipin Deborma arpore Prosenjit Tripura Nogor Bistarok of ABBP Agartala Unit tai khorokchang khable James Kat Deborma Tribal in charge of ABBP Agartala Unit obong khable sampurno borokni soy signature rijak office copy to oro Bipin Deborma sawo obani soy nokol edit ebong ABBP spelling saya aboto norok submission khlaiprugo norok se bul khlai hungkaiba abo norok naidi to er porebo Bipin Deborma jodi omota talhine sawai tongkakai omong khable RTI copy office RTI copy je sujak tongoro CPIO to the CPIO Ministry of Home Affairs New Delhi omo jodi tatal hingkakai je oro office ni reference registration number MHOME/R/E22/03633 dated 26/09/2022 borok draft rohmani already 528 rupees borok draft rohoroi ei RTI copy riwoi ei documents thaika je ABBP ni documents namani abong khable clear norok naidi to tabok ani sumung tongai norok media thro je Bipin samani ang nungno phanbo sangkakai nung probridi ang rajnaitik jibonni sonyasi nai thangnai rikachak kanai thanai tai
nungji tikai ang o demsara kol sorao mungsa salangla ang yakari thanai saman to tabo ani proshno tongnai jodi obobo taibisa bipin tatal hingka kai challenge na hingka kai ready officio e CPIO officio challenge rimanu ate je rina harmani to tabo ani proshno hingkai obono proof rajyoni rangchangni tiprasarok borok nongkhable chini jati chini kok chini language chini hano sukumarnane juno tiprasano tatal sawi borok only borok ni rang tai borok ni power ni bagui simi juno dirgodin সংবিধান ফুনগে juno thokainai rok abo proof ang thaijingbo saka TTADC bumung philai TATC o jagani tribal area je mention khlaijak tongmani abo already remove khlaika agami dino এই প্রমাণপত্র মানমানি পরিব রাজনৈতিক প্রসারক যদি ভুল খাইকা হাঙ্কাকাই जों চিনি হা কমাসিনাই চিনি ভাষা চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি কালচার जों কমাসিনাই আবো 100% তো তাবুক হাইনর মিডিয়া থ্রো আং পার্সোনালি আং বিপিন বাই কোনো আনি সত্রতা মিকুরই তো তাবু বকক রিমানি বসু জরাতি নারো আবো লোকরকনি বসকাঙ্গো লোকরক বন সুংথং এবং শেষ পর্যন্ত লোকরক বিচার খাইনাই আসুক নংথং হামাই